Eme îro qala suruda ey raqîb bikin. Ey raqîb divê li ku derê neyê xwendin. Na, ne ku li ku derê bê xwendin. Divê li ku derê neyê xwendin em ê qala wê bikin. Çimaya wê ez nizanim. Lê hin tişt hene ne li gor dilê min in, yan jî nakevin serê min. Ez fêm nakim belkî vê vîdyoyê jî ji bo vê yek ez dikşînim. Loma em ê qala divê ey raqîb li ku derê neyê xwendin bikin. Pêre jî em ê qala rewşa Tirkan bikin, em ê mînakekî jî ji Îngilistanê bidin. Dewerin em lê mêze bikin. Wisa dest pê dike ey raqîb hermaya qewmê Kurd zeman. Kî nivîsandiye? Yunus Rauf nivîsandiye bi bernavê xwe Dildar. Dildar di sala 1918 de li Koyê ku girêdayî Hewlêrê ye hatiye dinyayê. Ew mirovekî welatparêz bû. Di sala 1948 de jî canê xwe ji dest daye. Yani di ciwaniyê de xatirxwestê ji vê dinyayê. Di dema Mehabadê de ev ey raqîba ku wî nivîsandiye wekî suruda li teveyî hatiye qebûlkirin. Kurd kêm tişt hene li ser lihev dikin. Mesela li ser li alê jî nîqaşên Kurdan hene. Lê li ser ziman nîqaş tune ye. Li ser alfabeya nîqaş heye kîjan alfabe ya Erebî, Latînî. Lê li ser ziman, li ser Kurdî nîqaş tune ye. Li ser ey raqîb jî nîqaş tune ye. Ey raqîb ji alî hema bêje temamên Kurdan ve wekî surûdeke neteweyî hatiye qebûlkirin û anha bawekî fermî li Başûr û li Rojava jî tê bikaranîn. Lê divê li ku derê neyê bikaranîn. Çend mînakên min hene. Ez ê qala wan bikim. Lê pêşî ji Tirkan. Li Tirkiye saziyên fermî li her derê vê surûdê dixwînin. Mînak civîneke rûtükê hebû. Rûtük saziyeke radyo û televîzyonan derbarê wan de ew biryarê dide. Tiştek şaş hebe ceza dide wan. Berî hilbijartina rûtük civînan çê dike li gel hemû radyo û televîzyonan. û rojnameger diçin wê derê divê hilbijartin de wê çawa tev bigerin bi hevre nîqaş dikin yan jî diaxivin. Çend sal berê wekî rojnamegerê kî Kurd ez jî beşdar bûm li ser navê Diyarnamê. Berî civîn dest pê bike bi surûdê dest pê kir. Surûda wan, surûda Tirkî. Li Tirkiye gelek kursana futbol bi surûdê dest pê dike. Ji tîma herî mezin, ji lîga herî mezin, heta yên lîgên amatör dema lîstik dest pê dikin, boyê bi surûdê dest pê dikin. Surûd al welatên wekî Tirkiye di asta herî bilind de ye. Lê di dinyayê ne tiştek wisa ye. Li gelek welatan ne tiştek wisa ye. Mesela li Ingilistanê lîga wana herî mezin Premier Lig'e, Premier Lig'e da dema lîstik dest pê dikin surûda netewî naxwînin. Surûdê naxwînin. Lîstik rast dest pê dike. Lê li Tirkiye bi surûdê dest pê dikin. Li Ingilistanê dema li Amerîkayê reşkekî ne hekaret, kesekî reşik ji alî polîsekî bi hatibû kuştin, bi mehan bi salan li Ingilistanê berî ku maçên lîgê, maçên Premier Ligê dest pê bikin, bi xasî çend saniyeyan lîstikvanan çok danîn û li hemberî nijadperestî helwesta xwe nîşandan. Lê li Ingilistanê maç bi surûdê dest pê nakin. Li Tirkiye dest pê dikin. Ya balkêş ev e. Li Tirkiye festîval bi xwendina surûdê, festîvalên fîlman bi xwendina surûdê dest pê nakin. Li ê Kurdan
مها نهان ده لنيويورك فستیوالا فیلمین کردی لدار کرد. بچه به خواندنا سرودا ای رقیبی. بوچه لترکیه کو او کاس قیمت دادن سروده جی فستیوالا که وان به سروده دست بناکه. لی فستیوالا کردی آن نیویورک به خواندنا سروده دست بکرد. لوما ناکه بسره من هنتش چما وسانه. لترکیه حتی آنها بدهان فستیوال تماشا کرنه اچومه مراسمین دست بکرنه وان و از هیجی دچم تو یکی ده به سروده دست بنکریه ناخوین سروده ای کردان به سروده دست بکر چما ما حوجه بوم مها چوی میناکا دودیان مها چوی لقامشلوی فوارا پرتوکان هبو تشتکی خوشه لی زاروکین خوندکار ین دبستانان بخواندنا سرود جدری کتن هندر حتی هندر هاتن هندر سرپیا سکنین و ججیه مایی سرود دوام کرن جبوچه ما دوی وسابه وی مهی امها دوازدان دنه وی ویدیوجی ام دمها دستویکا مها دوازدان ده دکشینن هنرگاه ولات لروجاوا جبو پاخجیا دبستانان کمپانیا کی مزندای دست بکرن گلک باش کرنه و خندقارن دبستانان دماج دبستان دری درد کتن حتی به دری هاتن سرود خواندن هاتن ناکه بسری من لوما سرود دوی لکودری نهی خواندن پرسامیا ایرویه سرود دما تو بمش دبیت نخوینی تو خوازی خواندکار بی تو خوازی چت بی بلا ببی نحوجه سرود جی کو تو کوم بوی تو سکنی تو ویدره دخوینی دما تو دمشی تو نکاری بخوینی او نراسته ده فستیواله کی دا نحوجه خواندنا سروده جخود تو فستیواله کی کردی لدار دخی برهمه تک به کردینه جخو هلوستا خود تو نشان دادی هن شکلان دویج ام خو جوان دور بگیرن میناک گله کس روژن آلا کردی پیروز دکن لسر تورا جواکی روژن کنجن نتوی پیروز دکن لسر تورا جواکی روژا زمان زکماکی پیروز دکن لسر تورا جواکی وی روژه بکردی دنفسینن و روژندن دیسا ودگرن زمان سردستان لوما هن قالب نحو جیوان قالبانن او هن تشی دوی بریار هبن جبوان مثلا لترکی هر چقاس سدینوت ترکان لگوروی تب ناگرنجی بریارا آله هیه آل دوی پیواناوی چه به سترک او هیب چاو هاته بن چه کرن ده هندروی ده و دوی رنگی و چاو به بریار هیه ین کو دیجی به بریار تف گرن تینه جزا کرن لی ترک بخوشی گوه نادن به بریار تو مزد کی آله کی گله کی درجه او تنگه اف دیجی و زاگونه لکس کوی خوناده لوما دبیجم جبو سروده جی دبی زاگونه کبه او سرود لکودره و جعالی کی به دبی بخواندن و ام نحوجه ام هر تشتیده سروده بخوینن سروده کردان ای رقیبه پرانیا کردان اف سرود قبول کریه بلکی هر دو ریوبرین کردان ین باشورجی ین روژواجی درباره ویده بریاره که بتن ای رقیب هر مایا قومه کرد زمان و دوام دکه بخاطر ولی حتی ویدیو یکی دن